Hublei pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat ke bakom Samla Shillong. Khang ke KAS ya kinungkit kam bani khun election. Kemen kitrai bat nongnya kali kamai balama di khajna bat puna. Sekertong MP Shiteng Samoy ke UDP da umukyar ba VGK kemba bat pensyai uba Jylla bat ba kemau syai ya jinja hakimasora. Bat mentang ina pai shiki Khubor ki bakam banya. Kakerwo bala penmi da Dr. RP Khashiying General Secretary jang Khasi Author Society KAS halor karai jang Dr. DR L Nonglat banya khun ni election MP Shiteng Samoy na Shillong Parliamentary Constituency na kaseng National People's Party kabalami ha kibabun kilat pathai Khubor ha kini kisngi kibalakan tho ya ka jing yai bat jang u ya ka kam president jang ka KAS don ru kibalakili ya uni ukertong jang ka NPP balai ino shwa ya ka shuki president jang ka KAS namar ka ni ka society kamde ka sengsan hima bat ka yeng pedeng ka perkhat ka perdan ha kani ka kerwo na u general secretary ka bala pensyai pat ba ha ka arpu pra tarik ka baong ha ka baya dei bat ka jing penyat kam ha ka seng kam don kanu ka jing khanglat ya unu udkhot nadu kinongkit kam hadu ki badang Shillong dekhot ban penyaso ni rung syakanu ka sengsan perthei ni kanu ka kunhun ha ka imlang salang kumta ka jing kentho persya ya ka KAS lani ki dekhot daki ka tu ka ni ki riu shim kabu kalong ka bam pentho bria ka bam donong rim bat ki bam tip ru ya ka ru kom tre kam ka seng kajing penyaso u Dr. DRL Nonglat ka parti NPP bat kajing tumu banyak khon ya ke MP election Shiteng Samoy kadai karai shimet jong u bat kani kamdon jingesno AA bat kaseng namar kata kajing ji jong u Dr. DRL Nonglat President KAS kadai kajing ji ba shimet jong u bat ha kajing penyat kam kaseng kala kedau syai bah kajing bamdon u president u vice president u hab ban penyat yaki kam seng kadai ka history ha India baka sarkar kan ma beka khajna kali jong ki pat ba kinoyalam ka joint action committee jong baro ki trok kamai ha ka Jylla ha ka arpu pratarik Jymmang kilaong kadai ka history ha kari India baro kawe baka sarkar Jylla kan ma beka kuna bat khajna kot kali jong ki kali kamai pat ba habakran chikilat pathai Khubor unongyalam jong ka JAC ba SS sayo uloong bakum kitrai kali kamai kani karai jong sarkar Jylla kalapen kemen ye ki hajar teli ki kali kamai ke ban mentoy na kani ka kabuk siar baka sarkar kala ai haba bagi borok ila yo ye kata kami commitment ti ye ka bangi la ya trish tom nadu isnem ki badel kam kuma pachpangat mau since 2024 ka GEC ko perform ya artli Kentup jika Jylla Hills Drop Honor Transport Association, but East Jylla Hills Drop Honor Transport Association. Nilai kendu yang minister dan berom jongi imasnya balandar. Hadir nantang asal mandu itu memorandum dah kejimtho tadu spotorik nomor arja pesan. Again a reminder hadir jong ubnai banangkong. Hadir ke third reminder ho kapra tari kome. Final reminder mencisi apun riotorik arja apun rio ngidak daga jing semua komen berka jing sungu ga bakraw ya ka jing le ha jong gani ka present sarkar na kabanta jungi urit uria ubakit ubaba habaro kilian nadu basdang jong Meghalaya sadu ga bakut jong Meghalaya ngiada hone mata kasni ya baro kebeli ha kit kapa ka kamai gaji kadi ka sarkar ka khalam shong yarap tang yangi ki badan kali bahe kala yarap nadugi kali baret turis ki bolor pick up ki truck bat ki meki wei khamtam agalian jungi ki exporter importer kani ka sarkar kala kami lati ban kala penyat kala pentia pendem kata hukum bangini yo jingirap negi pos ki por kani ka singi ka bansakan mau ini kumbang Shillong berbor is ki por glade it is a history created by the deputy chief minister Shri Isnyaw Alamdra. We can also term it as a master stroke. Namar habaro ka India hi kadai ka history ka badangkong baga sarkar kan sim yang jam ban map hadu kendai spa crore ya
kakak tax ka bagi menjok nang ipai ba kadi ke sarkar ke ban kong apo India ban perkat na mentau kup Shillong usam Shillong Khuborjylla bodo ko Bosco nada project semua ko ko kraw ya chief minister badan purom jungi ya ipi petisi am jungi isa preston kamtam yumasnya a man with compassion, a man with principle, a man with integrity, and especially a man for the people. When you see I press conference, I was telling we don't expect bagin yo result hagbagut jong nunai, hagbaswaban kut nunai. No kadai kajing sino habok jong hi ki bag yak yeng haus rok bakit pa ba surok. Dalam special cabinet, ila yo perpersong pentia ikam jungi ila approve meneneni kejamil. Tongi ya thap ti na mata juki dan udah. Again, kamu coba kumbang ong ien balama, pila tristom pi ngila sub mengi. Kajing tristom jungi masnyau, kajing bodoin jungi masnyau, nagi pospor kala sesok. Kaseng San Perthai Jylla United Democratic Party UDP haka arpu pratarik kalapan benar perthai ban penyeng la ujong ukertong banyakun haka election MP Shiteng Samoy na Shillong Parliamentary Constituency kaban long haki benai ban wan. Ya kani ka Khubor lapan benar pat ba da uba met ba lengdo Presiden ke UDP haka arpu pratarik Jymmang baka seng kalarai da ka wei kesur ban penyeng da muktiar bala Shempang ba Stone ji kharap kenta. Uba met ba ulayat hu ba kinong yalam jong ka UDP kila jit ka wei kasur ya uni ukertong uban yakun ya ka election MP na Shillong Parliamentary Constituency. Hakajuk kapor uba met ba ula kentu ya ki dekot bat ya ki pat ba na kilom khasi jantia ban kersan teng ya uni ukertong jong ka seng ha ka ni ka kenti. Kum kadak kajing pediang jong uba Stone ya ka ra jong ka seng latawa jan rendang hasyang terpeng jom uni urang ba. Ai play di bar boleh nak Khubor. Siapa ai yang kacim keren nak ada kena. Ngasode yang Khubor yang kapan keren dilihat kabede pada pendek. Ya kani pemerintah kapangin penskam iba Stone ji khanap kenta kum candidate jong party ngasuhawan nakit kapi ki nong kersan lagi jong party UDP bat ki nong thapot balo jong first Shillong parliamentary seat ba kum party hadir kajing yatil, kajing yatai, kajing yakren, kajing yasulok, kajing yai jumut, bat kajing yatela, ngila shim da boy garai, bat penskem, ya kajing long kertong, na kapati UDP, ya katerteng, iba Stone ji khanap kenta. Nakampan akan suhal ai Stone we ya bangan pendek dari Khubor bagai kublai ti ya iba biban bat haka jo Khubor kum kadak jong kaji penskam bat kaji burung jumi baro ini nakampan ya kaye bakan suha ban yang lang ban tapi kan bakalan kublai ya iba biban. Hakane po sa sisin ni penskem by ba Stone ji khana penta uday u official candidate jong ka party UDP hakane sa bayan su MP sa Lok Sabha hakalong lady ku UDP ba biban matengin ka party bro.
Katba nang mi kisngi ki jingatai halor ka shukis em bathli hahima sora hapdeng ki khle nong sanshar kilanang mi na ki dong bat ki ra jong kani kahima. Uba jelen sotun rang ba shnong omblai rengkat uba ken mau shai majau sorda raj maumang lembat kat tu kat nengut ki rangba. Haka arpo pratarik Jymmang kila pensha ye ki phang bat ke jing sngot ho nakaliang jong ki Shillong Press Club halor ka jing sha keno. Bagi day ki bala soy lang ya ka rai jong ka dorbar ka bala long ha ka lai tarik unai wing hajar posan. Uba jlen bat uba kan mau shai ki day na ki nong senshar shnong na khat hendriu shnong bat khat shnong. Ha ka shithi bala pha de ki kle nong senshar bat rangba jong ka hima sora sha uba Denzel Chen EM Elaka Administration KHEDC ha ka khat pratarik Jymmang hajar punriu hakabala penpau ya ka jing persha ya ki jinglong jingman hapo kahima sora. Kalami ka jing keno ba uba jilen bat uba ken mau shai lembat kiwe kirangba ki bala danlang hakador bar jit sim ya maram dor sim hakalai tarik unai wing hajar pusan bat la keno ba kilada soiru imat hapedeng ka jing bam shai ki jing mut jing perkhat bat jing buan. Kumta halor kini ki jing keno uba jilen bat uba kan mau shai kila ong ba kim ya hap setia ya kadi ke jing keno bat kila penrem ya ki tu ki bala keno ya ki pen pau shai ru ke jing persha lada ka KHEDC kan ai sanat ya umaram dor sim kila kentui ki bor ka KHEDC ban penlong bet da ki election ban jit ya usim bapura hahima sora uba keno yang ikum kinong galam sinong ngangadai uhat man jom kasih buat. Bawa kena tu kata kasih aku tarik bawa uang. Begini kijingawan nakalem jungi slip nus secara sinong haka kata tarik kio nak kiwan dah kaji buat dah kaji tanglang. Makiang lami nak patakian, lani nak restoran, lani kita kasih apa kerja. Bagi alum, kila sosial, kisalah online cepat sesuatu, hana mempersiap ia kata kasanat sih. Terai, ia kene nak keren ia kecil hak kata kasih, niwan dah keburam dah akar, apa sesuatu, teman uian. Bagi persngau, ialah hijau kinurin tiba niwan hak kata kasih. Dari kalau mi kajing kena, biang ba mi nak patakia, jangan baik nak patakia. Hato, hai kata kepatakia, lalu kata kedukan restoran, lalu dukan sia kapangan lum ngalang mengi ba yang bagi lesusia. Penwara ia kata ihsan, hakmat yang kimedia. Kumba kelakon paha ko ki media ki wala eti saki ki bisa kira ha ketu kasih mat ka jing kena ru ha ketu kasih yang akong mau lasai ya ka dalbar ha ketu ka lai tarik bayajit ya usim maram do ada nak kalian juga ngam pecah kita ngam cendan kana ka jisai ya ka jisim Handai kasoi tangya ka tendang kaba hasyo padrung ha ketu ka upisim deban soi ya kataka jingthok na tunaba di dalam nanti padang ban soi sua ya kanai sesiblah ini di dalam nanti kata handai ni soi kum kinang lai ya ketu ka jaga wat Jylla ha ketu ka kabang sayo pun yang ya ketu ka siji ya ketu si ngapoi hadu kapol kumba arsitek seneng kajimpoi kejungan, mungkin ada buat kerja pun, kalau buat takut live aja. Jika kami setuju, dia kata kerja keren, dia kata kerja sim. Ada kerja sekarang kejungan, hak kerja dia masuk si kerja kerja ia makan tu kesini. Te nak kerja nyatep, bawa makanan kerja ngalung apa office sim. Yang perkat apa, yang perkat aku kata pendek dia kata kebet jom itai PM bakal no. Apa yang kerja dia basungsi yang kaya kasam nilong kumkinang sengalam na kumkinang yalam sinong apo kahima tengalek ni hakato kasni hakato ka
Khubor bat kumta ngam jamadan gano ka jini keren ya kata ka ji Uba Nibaron Kong Binan, President Riwar Mingi Exporters and Importers Association, haka janmir arpupra tarik Jymmang, haka jingi kendu obat kilat pathai Khubor ha Shillong Press Club, ulapan pau ya kajing sngokia halor kajing rit palat kijaka kayi, kibadan hadauki bat majai. Halor kani kapang ulaong, nakaliang jong ula kentu ya kesorkar Jylla, ban thau ya kilat kilenti, ban kampen he shu ya kayo kayi kabadan haka Jylla, badru bad penmi kambun ki yo kayi hapo ka Jylla kenang ba kanum kata eka kamai ka ji jongki ulaong kumbalong menta ki yo kayi ki dantang arteli kata hadau ki lan pot bat majai lan pot ula banjur da kabaong kapor kaladei ka sorkar Jylla ban thau ki lat kilenti ban penmi shu ya ki yo ki hat hakithan kaput ban kentiu ya ka kayi pateng jongki pat ba ki basong Hasilinter Kishnong Hakitan Kaput. I complain, ia ki press bagi lang lakloi bagi ia export importer jongka riwar mingi penusla gani, bagi drop honor badehi na penusla bat kamainar gidan lively ki assistant gani. The klemla ban klem kami hakabayadei bat ka Khubor ke ba Meghalaya ut nakapor sa government nalor kayo kahat ke ba nakaliam jomi kayo kalakang laktip alor ka jingmi order bayade ka bat kasentual ngimban se ba sili peniang lagi jom kali tengiwan anne ban ai kumle ya government nengkong ya lokal mi jomi badai deputy chief minister ba pastor ngesong ka ba area masmo ba bapak tumu transport minister ban ya chief minister te kabangiwan hande de kata wan ban sengamu ya ke jingle ha ke government na benta jami te sangawe ngan balai ni poi hatu kan ne ha ka bayade bat kayo ka hak ke jomi lada ngi rini we ka kot kali ro menne keladan ba ang ba ka kali kadon lai hajar kali karung tang saus pak kali sisi balai ngi ma on sir ya ke government ka jing kali ka de kata saya kinle wat andala adat ban senai ki kot kali la sai kinrong hikum ta te kito ki bayang kin siuram dai te nekta kada wa kerpa ki sarkar kan yaisna na benta jongi kumki eksportar jong ka riwa penusla ba jantia bakin au grecho ya kuat kenang ba ki kali jongi kin num sakot hakawede bat kayo ka jingbong la ban siu ki kot kali bat ya ka instrument kadai ba ka jam ka lain ia rum baro tak nakadapi bat naga majai mene udah orang kadon sawaja tuli karung samspa si trip artayo te nakaliam jongi ikerpa ke sorka bakan thapala bakan asu ka yau yang is kawai na artali kenang ba kini kali jongi kila bandlun ndai menta ngin sinai kot kali ngin sewe kita nado menta kasni ngin sewe kita ngin num piersu katak sejongi lada kayo kami na ngin sewe jikali kawan ajo ceju na ngin sewe lada kayo jongi kajam malai kadang tang kawai katulu ngin yarung na po dauki rung nang do mi ro nang do dan nakalian juga pun presiden ga kerpa ke serta bukan thawla khamlo yang bayadai bat kayo ka jo kayo bat play di buat jongi kita bisinong di Bangala ada nyau murda pur pardiwa nong sikan nong jeri kita di Bangala ada nyau dan pos buat kenang bukan ayla ladang isa kaju kayo in kajam ni kaju dia jongi ini akan dua cengek baru nama kilapun ki malik jongi ki badan truk kilapun nado ki driver kumbalong menta ni aku boleh sokar boleh nado ki driver kopli menta kilayo mesin ki kali jongi ki malik jongi kim penyaja kali kim renew ki kot kisla lada ki orang Kipai drenget kabalang Catholic Sning Parish kilakan mau ia ya kalengko snem bashipau ka jingklat no jong Reverend Padar Silvanus ngi lengdo da ka mas pakut balapan menta da Reverend Padar Pius Shadap Reverend Padar Edward Sten but Reverend Padar Basil Walang haka step jong ka arpu pra tarik Jymmang kipai drenget na ka ka parish rengkat bat ki sister ki brother kila shim benta da ka jing rehem men sim haka ka jingle nyam ba shongkun shongblei
Hadian kemas berkuat la penlong ya program kan mau buram belengkot haplau yeng mani hakmat umat sa kan mau jom uni uriu nyam 4 uleng do bala pensle Reverend Padar Silvanus ngiling do bam kwai hadwaru blei bala penyeng hakani ke parish. Hakani ke program bala penya da Assistant Secretary Parish Pastoral Council ba Niki A Kharthang mau la shim bentalang de ki sister ki brother ki nongkit kam ka Parish Pastoral Council bat ki pai runget jong ka omsning parish baro ka wei. Reverend Padar Pius Chadap Padarang ba ula ai ka jingkren ka ba ula penpau ya ka jingkrau jong Reverend Padar sngi ubala penno bha ban kentiu ya ka jat penriu bat ya ka balang haki ba bon ki liang ki ba kentup ya ka jing it blei ka akor ka buram lengba ki jing sneng jing krau bat ki kot ki ba ula penmi halor ki phang perkhat bajeliu ha ka jinget Catholic ha ki phang jing start mariang bat ha ka long briu man briu. Uba Clement Maulong Secretary Parish Pastoral Council ba Carlos Kharkongor bat Reverend Padar Edwards ten ha ki jingkren kilapan pau bat penken mau ya ka jingyat lenti jong Reverend Padar sngi lengdo haki babun kiri jong perthei haki dong ki than jong ri India bat haki kendong kan shrot jong ki lum khasi jantia ka than ri bhoi ka kitram shik kho ya par ya umni ulengdo ubala wanra bat hikai ya ki rap karyang bat thamai bat ubala play ya ki jingmut jing perkhat jong ki pat ba tang de ka ktin hanrei da lagi jong ki nuksa da ka jing im kunai jong kasur bathyang kirmyang shentur ki badap da ka jing phu samarki bat ki jing sneng jing krau ba jai jai ki kta bat ki penum hin lehen ya ki babon ki mensim ba e rang ki bala e no ya ka jing im barim bat phai shaka jing im bathamai la puliru ya ka history lingkot shapang ka jing im ma jingat lenti jong Reverend Padar Silvanus ngi lingdo ubala IT ya la ka jing im hakikam shakri blei da uba Carlos Kharkongor la penkut ya kani kasni ken mau buram da ka jing duai na Reverend Padar Basil Walang Assistant Parish Priest Omsning Parish ka sngiling ko sngi yap di Reverend Father Silvanus ngi lingdo mo pitim SDB long ri krau jogri khasi bjintia jingi khamtam me hagabalang kothik bro kawai hagabalak klatno haga at fratrik kumba fies ngo punai me arajar kanreu bat menta at fratrik punai pasan arajar funreu sistem ganti uladap menta kasi kejiklan no ifrasi bashipo sistem ganti uladap no kejing dap sistem ko bashipo nadu ko Khubor arajar kanreu pada adu ini kesi di Father Silvanus ngi dengdo lawan ban yarab bantrei ban priang ya Khubor bha ban ai baptisma ban yarab ban hikai ki prabengai ban poisya ka jinglon nyam bapura de ha ki tu kisnam sejak dai spa frafulai terter hadu snam sejak dai spa frafundai ha kata Khubor de fadarang ba ngene de fadar Felix sebulani ba filati boro-boro itu balai alasan mo lak no ki badang kena di ha ki tu hadin ka tu kisnam sejak dai spa dai popan la shintino lagi fadar dasisan pengikut fadar khasi fadar trairi ko bagi tip adu mata dan gi fadar dasisan pres jongi di frasi ulawan simti ulawan menyerap itu kisnam adu frab fundai hari ketu sawan gi fadar trairi bat nempoishu bat suki ula trace away bat la dolo saga jing shong thai di hakisi sajan nadu itu kisngi sajan mesti play uplut por bha chan musting parish ko ba fias ngo ulai lab ulai keleng de si shuti pan wan he ban yarab ani parish jongi kidon roki snem ki ba ula long ko wastan parish principal namar ufra bloni ulai shuti hatu ki por di katok ne ba fide bentep sipang ka jinglong sipang ka kasap ba frasngi udon ufrasngi ulong pri ba kraw ba fitep uba tre sitom uba kongu iki bahlor uba sauret uba i ya ka jai benreu uba i ya ki khulung khamtame haba ai baptisma ki khulung haba ki yam formas haba ki yam ong kide ki ruai ki angel habeneng te wong borbor haba yam ki khulung waju susi pi kima waju susi pi ki pa terwai namar ki yam juki di berwai ki angel habeneng ong mo erang ta bode Uprasngi umdon parlok kiba uiye
Don perlok bab ije hadu kata yano yano aka cipen jonga. Ulang perlok ya boro. Kat sebalik ulang perlok. Ngada mut wan substeng yanga. Kadali cepros lau dang mut yanga handem deru tah. Prasi wan substeng ije bai telang. Poi sonong po ije gitu bai lelang. Lai si maubri ije bubustil bagi telang. Bakum ta terter. Kapun pau prasngi judan ki perlok bab ije yano like tah hakikam ke boyede. Kata di ba ide ban soto anta bude ke ba operasi udang di Jyllong. Haus dang ba kedai spa pra pohonreu operasi ulas pong. Habas pong operasi ketupiah ia tu ba pong wo kibe. Badda kitu ki Khubor ng lapoi siya kapakot tarhadu bangin daya Shillong Khublay Shibon.